MeghalayaPost.news. Jingkhlad bakandit u Dr. Ki AJ Syngkon, Member of Parliament ka Voice of the People Party VPP, ubalaklan no hinin kamiet, kamday tang bakala penkandit ikipat ba hakajala, henry kala penkandit wat ikinongyalam bakli kari, kata kabakantup nadu Narendra Modi, Menteri Rang Badu kari, nang tau Rahul Gandhi nongyalam kalyang persya halok sabha, lembat kiwei de para MP halok sabha. Halor Jingkhlad Dr. Ki AJ Syngkon nadu Narendra Modi bar Rahul Gandhi leng ba jingtho jongki haka X kilapan pau ba Jingkhlad jongu kadai jingdu nong bakrau pat kibalapan pau ru baya ka kurtang jongu onyai kenma halor ka kam ka bautrai na kabantaban syakuri yaki bai pa haka jela Meghalaya haka jingtho jongki kilapa ru yaka kerwo khubor sngewlem syaki bahi hasem ki bai baton ki parlok lembat kinong kersyan ai ba kemensiam jong Dr. Ki AJ Syngkon kan syong that sijunom haka jingsum. MeghalayaPost.news.